Diga sa ka tlhamallo go tswa toropokgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi mme ga ke nosi ke na le Tshepiso Sekolo ene a tla di ranola ka puo ya diatla a re simolle ka go leba ditlhogo. Setšhaba sa kgaolo ya gantsi se gwetlhiwa go potlakela go rarabola dikgang tsa tiriso botlhaswa jwa bana. Ba lephata la dikgolegelo ba santse ba le mo patlong ya magolegwa a thobileng kwa Mahalape ka Mopitlo. Fa mopagami wa dikuta Ross Branch a itumelela go phadisanela tlotla ya motshameki wa ngwaga wa rre ko Botswana Sports Awards. Motswana wetso nkamogele baeteledipele ba metse ya kgaolo ya Gantsi South ba gwetlhile setšhaba go potlakela go rarabolola dikgang tsa tiriso botlhaswa ya bana, ditagi, kgokgontsho ya bong le tsotlhe tse di kgoreletsang kgolo ya ngwana e lolameng. Ba dirile kopo e fa mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi a na etetse kwa kgotleng ya Charles Hill. Ke ba diretse motlhosi ka dintlha. Borori bo akaretsa mo palamente le magosi a metse walang ka hatasega kgaolo ya Gantsi South ba begetse mohumagadi wa Gatautona ha metse ya bone ya aparetswe ke dikgang tsa tiriso botlhaswa ya bana le boimana jwa bana ba dingwaga tse di ka hatasega 10 le bohera bobedi gareng ga tse dingwe. Ba re dikgang tse di thotheletswa thata ke mekgwa ya tiriso ya ngwao e ba ya ngwana wa mosetsana ka hamosing go ikgatholosa bana ga batsadi le botlhokatsebe. Boeteledipele jo bo dumela ga thuto le melao e gagametseng e ka thusa thata go hema dikgang tsa mohuta o. Mme jaaka seemo se le teng se ba boipelo go bana le maiteko a magolo a ba dirile go thama komiti e tlhokomela bana e kopantse bana le batsadi ya child welfare protection e teng ba leka maikaelelo a bone ba tla leka ba tla tswelela go leka go lwantsha seemo se se styleang ke gore thuto e tsene mo botsading go ya gore go nyalanwa ke batsadi ga mo go itlhola motsadi wa ngwana na le motsadi wa mosadi a na le ngwana o itala go a fosiwa gore ngwana a tsene mo lenyalong a tseo ke re le go a se rra mo ke go le botsala ke re ma rona kganye o re o duelela bana o se kwa e lebala ka gore e ba bana ka hamosi. Mohumagadi wa Gatautona a rota thomamisa gore go nna le phetogo ya matshelo mo go bothe ba ba amiwang ke dikgang tse. A simolla gompieno ga re tswa ha re bui le bana ba rona ba ba setsanyana ba ileng gore ba ntse le bana ba santse ba thuthuga gore teenage mothers re tla bua gape le bo mmemmabo ba tlo ba tsile le botsadi re bua ka tse di harologaneng re bua ka tsa mogare wa HIV go gore tse di tshwenyang re bua gape ka seemo sa bone re bua gore ba ka tokahatsa jang matshelo a bone re tla kopana le borre le bana ba rona ba basimane re lemoga ha borre jaaka gone go builwe gantsi borre le bone ba irelang one mathata a go gontso ya bong mme gape re batla go ba lemosa gore mme le lona re le borre ra le tlhoka mo ntweng ya phetogo maitsho. Mama Sisi wa kgoletswe maiteko a gagwe a go tsisa pharologanyo mo matshelong a batho. Tsela e o e tsere maitsho o leka gore rudisa o leka gore suswetsa o leka gore kharametsa gore se ka rahela lentswe moganong re leke gape le rona re tšhentšhe maikutlo le dikakanyo tsa rona gore ha re leba ngwana ha re leba motho wa mme re se ka ra tshwantshanya motho wa mme jaaka bolosaka ya mabole re itse gore nyake motho o tshwantseng go buisiwa sentle. Boeteledipele jo bo rotloediwa go anamisa melaetsa e kgala metlhale yotlhe ya kgokgontso le tiriso ya bana botlhaswa mo metseng ya bone. Ke ba diretse motlhosi BTV News Charles Hill. O re santse re le ko Charles Hill mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi o ne a gakolola bana ba ba setsana ba ba tshotseng bana ba santse ba le mo dingwageng tse di kwa tlase go ithuta mogokonyane a botshelo mo diphosong tsa bone. O ile se jaaka ne a buisana le basetsanyana bao le batsadi ba bone morago ga go kopana le boeteledipele jwa metse e ka koo. A re tswele re reditse ke ba diretse motlhosi. Keletso ya gabateng e ne le go dira dithuto tsa diata morago ga go retelelwa ke go dira sente ko sekolong mme seo sa phirimiswa ke go ima a santse a le dingwaga tse di ko tlase. Go tshola ngwana ke le dingwaga tse di 19 go nkgoreleditse gore ke ka kgona go itirela mananeo yana
go dira di-course tse dinyenyane yana jaaka bo hairdressing jaaka ke itse go loga yana ke ka be ke kgonne go itirela ka diatla ke bona madi ke kgona go tshegetsa ba lelapa le nna yana bateng ga se ene hela ngwana wa mosetsana yo ditoro tsa gagwe di kgoreleditsweng ke boimana jwa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ka dipalo di supa ga dikgang tsa go ima ga bana mo kgaolong eno di le kwa godimo se sengwe mo lampelo ke gore bana ba lebanwe ke kgwetlho ya go ithuta go nna batsadi kgethololo le diphatsa tse dingwe tsa botsogo. Negative peer pressure, lack of transport. We can be affected by sexual transmitted infections. It can lead to emotional trauma. Mohumagadi wa ga Tautona o gakolotse basetsana ba gore ba seka ba nna le mowa wa boithobogo mme ba dirise dithuto le mananeo a teng go thabolola matshelo a bone. Phoso ya diragala mme ngwana yo a nnenehela go itlhelela nako e leng gore nako e maleba a ke re la itse re phoso e tshabela ka ga e tsamayng ka teng e kgona go tla gape la bobedi tota ebile ba botsogo I'm very interested gore later ha re ra teen moms re lebeng gape ke ba e leng gore phoso e ne ya tla la bobedi ke eletsa go utlwa gape thata feedback yone bao gore go na mathata a na tswa ga kae. Batsadi le bone ba go thiwa go emisa go dirisa ditsamaiso tsa ngwao tse di rotloetsang manyalo a bana le bagolo le go tsholola dikgang tsa tirisobothaso ya bana kwa makgotleng a ditsheko. A tswe mo segologolo re tseye gore bana ba na le tshwanelo ya go gola sentle gore ba ye go thusa. A tswe mo segologolo sa gore a re bona ngwana mosetsana re gore a akanya gore o lekane mme le gore a gore go na le dilo tsa a sa di itlhelelang. Ke bua jaana ke mo molapelo ke seemo se e leng gore bana ba nna batsetsi ba nna bomme ka dinako tse di iseng di ba lekane ba tshwanetse gore ba gole ba tsene dikole ba re direle. Re kgona go itemogela gore batsadi nna ba batla go rona gore le re tshole le kgare go bua re le batsadi ko gae kana motho o ga gana molato jalo re batla go e tsaya ka o ka ditshelo ya go bua ka motho mme molao wa rona wa penal code o sireleditse ngwana ba gaetsho gore ngwana o peo go tlase ga dingwaga tse 18 ha ka ba tlhakalela dikobo le re wa ba le molao. Bana le seabe ba gakololwa go ruta batsadi ditsela tsa go buisana le bana ba bone ka dikgang tsa HIV/AIDS boimana le go thusa bana ka go tsweledisa matshelo a bone. Ke Badiretse Motlhosi, BTV News, Charles Hill. Fa re tswelela go mahalape ba lephata la dikgolegelo ba re ba santse ba le mo patlong ya magolegwa a le mane a letso la Zimbabwe a neng a ngwega kgwedi ya Mopitlo e tlhoa 10 kwa kgolegelong ya mahalape. Mo boneng jo ba babedi ba ileng Abraham Sibanda le Godfrey ba tlholetswe melato ya petelelo go thua matlo le go tsena mo lefatsheng leno e se ka fa molaong. Fa babedi jo bongwe Lost Ndlovu ene ana santsa tshegeditswe ka molato a go itseela dikobo ka dikgoka mme Thabani Moyo a ne a tshegeditswe ka melato ya bogodu e le mmalwa. Fela lephata le tlhalosa fa mo nakong eno le tshwaragane le makalana a mangwe a semolao go netefatsa gore borre ba tshwarwa go sekela melato e ba neng ba e lebisitswe pele. Mothusa mookamedi wa lekalana la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo apo DCEC mme Erica Ndlovu a re go botlhokwa gore badiri ba lekalana leo ba nne le dikitso tse di maleba go tlhotlhomisa le go phutha bosupi mo maranyaneng go kaiwa fa borukhutlhi jwa go tsietsa batho go dirisiwa maranyane bo ile magoletsa. Mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Afrika a le mmalwa a tsene thutuntsho ya malatsi ya matlhano ya cyber forensic first responder e rulagantsweng ke makalana a Commonwealth Africa Anti-Corruption le Special Investigating Unit ya Afrika Borwa mono Gaborone a re etse tsholofelo Tombale ka dintlha. Batsamaisi ba dithuto tse di bidiwang Cyber Forensic First Responder e leng Special Investigating Unit ya Afrika Borwa ba tlhalosa fa dipatlisiso mo kgaolong ya borwa jwa Afrika di supa fa kgaolo eno e sa dira go lekana go akaretsa le go dirisiwa maranyane go lwantsha borukhutlhi lentswe e le one a dirukhutlhi di tshabetseng kwa gone. Ka jalo lekalana leo le dirile thulaganyo ya go thusa badiri ba bone ka dithuto tse di itebagantseng le go ba ruta go lwantsha ba dirisa maranyane. Criminals
are increasingly targeting computers and using computers to commit fraud and crimes. And as I said, more often than not, because they are faceless, and even their names, they do not put them up front. We realize that investigations are very much traditional in respect of our methodology that we use, interviewing witnesses and collecting documents. But we also then realize that should we not capacitate our investigators with cyber forensics skills, in the next few years, our investigations will become obsolete and we would not have an impact. It therefore then became very important that cyber forensic skills in terms of investigations are developed. Lekalana la Commonwealth Africa Anti-Corruption Center le le nang le di-office mono la re go maleba gore Batswana ba anwe dikitso mo dithuto tseo. We got the number from the DCEC. They were just picking or giving us those who are in most cases dealing with cases that needs people with the necessary skill in the area of cyber forensics. So they have picked those officers just to bring them here to come and share their experiences and also get information from other officers from other anti-corruption agencies. Maikaelelo ke gore go dirwe melao e tla akaretsa mahatsho otlhe e itebagantseng le go lwantsha borukutlhi jwa maranyane mme ebile ba ba tseneng dithuto tse ba rotloeditse go abalana dikitso tse ba di tsereng fa le mahatsa a ba tswang ko gone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. A re boele ko Mahalape ko go begwang gore go thobile magolega a le mane mo kgolegelong ka mopitlo le ba setshwantsho se se latelang. Jaaka re kile ra bega gone nako ene re tsile ha pele ha re tsa tsibusa setšhaba gore kana re na le yone tiragalo e diragetseng e sethoge re ra tlhalosa gore magolego a bagaetso ke magolego a borai dikatholo di a supa gore ke batho ba leng gore bontsi ba bone ba tsere dikobo ka dikgoka bangwe bana ba thuba mato jalo yaanong dikatholo tse di tsena ka botsone hela ke dikatholo tse e leng gore batho ba teng re ka re ke batho ba e leng gore ba borai ke ka moo re ne re kopa setšhaba gore ba ka tshogana ba ba bone ba se ka re ba itsela molao mo diateng mo go bone ba se ka re ba tshwara ba di tsibose ka bona ko nne rona ba ratang go ba tshwara rena le jalo le bone ba makalana mangwe a itshireletso ka gore gongwe ba ka nna boreng matshelong a bone mo ka re kopile Batswana gore ba nne ba ha ba bone sengwe ba nne ba re tsibosa ba dira jalo mma ba nna ba re tsibosa ba letsa ba re sendela melaetsa mma ba ntse ba re bona mongwe ka kwano gongwe o tshwana le o re kile ra mmona mo dinepeng ka le re lebise re nna re tsiboga ka bogego a go bona gore a ke bone mme gongwe re ithele e se bone jalo ka ga re ntse re tsweletse le ba ga rona ka re dirisanye le maphata a mangwe a itshireletso le rona ba dikgolegelo re se tlhopha re tsamaya rothe re ikgagantse jalo le hatshe le lothe ka bophara ba re lekudisa Batswana yaka ke buile mme hela ga go ise go supagale gore gongwe yo a kileng ba mmona